Ngixolela angiyani bayabathola usucima benzi bejiki eloyeza baninzi abantwana uqala ngo-2009 eliyeza abantwana benziwe beliyeza ba-more than 500k benza ugrade 12 this year. Ungathola ukuthi uyalazi amanetroti amanepapanazi angapheli naliyeza abanenyongo uyasela urhude ube fresh ube right. Thengisa amayeza, thengisa amayeza, thengisa amayeza, thengisa amayeza, i-African mixture kuzokakwa. Thengisa amayeza, thengisa amayeza, thengisa amayeza, i-African mixture abantu bazokaka, bazorhuda, bazokaka, bazorhuda, nithi bazokaka, bazorhuda, bazorhuda, bazorhuda. Mabaphila biza uMr Gapu vele nisirhudise siyakunyela itampu abakake barhude drop uziphume noba unamathambo nyama ivele ibuye ipipi xa ingavuki vele ime ngo ndithi leshukume. I feel like sibu 82 selaniyeza nephile man if I was hali uzobona abantwana nenduku zangavuki izovuka nakhona umntwana seyihambu nedliswe lini basiye money 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 more yeza nilibhekayo nikalamu lenza show buza nobig Zulu umnqulu vele ube so kurhuda buza ulwandlunkulu uyayazi siyahuda sibu 82 ndiyakwazi ugcwela ikaka neba ufike lokugula ngumuntu eshaja wanifundisa intlupheko wanifundisa ukukhaba indlala neproducer kagasa ngokunisela ngamathamba sakaliyathe negibhithe ezikhala ikaka sitsho ngendeqe kanti senzo libhenge mara ngikhonapho nithengisa amayeza nizokaka maybe nayo utasa uza uyakuqwaba ithanga uyawukhula incanga imthandela into eyi-1 uyandaza ndibhadlanga angomntu oqala khalisana mfama takisotamkhulu nomakhulu qhela umzukulwana mabhengwane baxelele ngesirhamba abazathengisa nothi iyeza lamanyala kakisa abantwana bantu abadala. Thengisa amayeza, thengisa amayeza, thengisa amayeza, thengisa amayeza, i-African mixture kuzokakwa. Thengisa amayeza, thengisa amayeza, thengisa amayeza, i-African mixture abantu bazokaka, bazorhuda, bazokaka, bazorhuda, nithi bazokaka, bazorhuda, bazorhuda.